Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari guys, saya pecel kangkung, terus telur dadar 2 biji, sambal terasi, kulu bonteng, terong bulat kejo. Oke guys, sebelum kita makan santap berdoa dimulai. Amin 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 amin. Ya guys, ditaburkan kan ya sambalnya. Pecel kangkung, langsung coba ada ya guys, pecel kangkung sambal kacang. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Langsung santap ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, udah guys. Alhamdulillah.
mantapin guys. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.